mu kanya leta ya Kongo ivuze yuko ari umusirikare w'u Rwanda ngo yivuganye ndetse kandi itangaza yuko M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda babeshye yuko bavuye mu bice bitandukanye bya Kongo ariko ngo yaramahira ahubwo barimo kugenda bakwirakwiza abasirikare mu bice bitandukanye bya Kongo. Kongo yavuze yuko barimo kugenda bakwirakwiza ari mu bice by'ikiba cya Ruzizi kandi amakuru y'ubutasi bwa gisirikare agaragaza ko ngo ahubwo bakomeje kongera abasirikare benshi cyane inkoro n'ibikoresho bya gisirikare mu bice bya Uvira Mwenga muri Sud Kivu. Leta Republika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje bese kwikura inyuma mu buryo bw'amayeri bikorwa na AFC 23 n'ingabo z'u Rwanda ngo mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo. Leta ya Kongo kandi yatangaje yuko atoro gusubira inyuma nk'uko bivugwa nyakuri ahubwo ko u Rwanda na M23 babikoze bagira ngo babone kubisuganya ndetse no gukomeza ibikorwa bya gisirikare. Leta Kongo kandi bifata nk'abavuze yuko basubiye inyuma mu gihe mu by'ukuri ngo barimo kwiyubaka cyangwa se barimo gutegura ibindi bitero kuri Kongo. Ku ruhande kandi rwa FARDC bavuga yuko bakomeje ibikorwa bya gisirikare ndetse no guhangana n'izo ngabo ndetse no kurinda abaturage mu bice bitandukanye bya Kongo. Kinshasa kandi yavuze ko mu minsi ishize ngo hari ibitero byinshi bamaze gusubiza inyuma harimo nk'umutwe wa AFC 23 ndetse n'indi mitwe itandukanye. Igisirikare cya Kongo kandi cyavuze yuko cyishe umusirikare mukuru w'u Rwanda kinasinya ngo drone ebyiri z'ubutasi ndetse n'ububiko bw'intwaro n'amasasu bavuga yuko byari bya AFC 23 ndetse na RDF. Iyi nkuru kandi nagaruka ku bikorwa bya FARDC byo kurwanya Allied Democratic Force iyo bise escape umutwe bitera bwo bukorera cyane muri turi mu Nord Kivu ushinjwe ibitero byinshi byibasira abasivili. Muri rusange ubutegetsi bwa Kongo baravuga yuko nubwo AFC 23 ndetse na RDF bagaragaza nk'abasubiye inyuma mu bice bimwe na bimwe ariko ngo mu by'ukuri bakomeje kugira ingufu za gisirikare ndetse no gutegura indi mirwano mu gihe FARDC ivuga yuko ikomeje guhangana ndetse no kurinda abaturage. Gusa nk'uko bisanzwe mu ntambara zo mu burasirazuba bwa Kongo aya makuru aturuka kenshi ku ruhande rwa Kongo gusa kandi impande zanganye zikunze gutanga amakuru atandukanye ku byabereye ku rugamba. Ingabo kandi za leta ya Kongo zizwi nka FARDC zatangaje ko zongeye kwigarura uduce twinshi two muri teritwari ya Masisi ndetse n'intara Kivu ya ruguru kwa tumaze igihe turi mirwano ikomeye hafi ya Rubaya. Nk'uko FARDC bivuga ingabo zayo ngo zongeye gufata agace ka Shugi kari hafi ya Rubaya ndetse zigarura utundi duce turimo nka Gasenyi, Nkokwe, Kawere, Nyakigano, Kanziga ndetse na Kinigi. Ibi kandi bivuze yuko ibikorwa bikomeye bya gisirikare bigamije gusubiza inyuma abarwanyi ba AFC 23 ndetse no kongera kugenzura ibice byari byarabaye mu mirwano minsi ishize. Aya makuru kandi aje mu gihe imirwano muri Masisi ikomeje gukaza umurego aho abaturage benshi bavuye mu byabo kubera umutekano muke ndetse n'ikoreshwa ry'intwaro ziremereye harimo za drone ndetse n'imbona za rutura. Gusa nk'uko bikunze kugenda mu ntambara zo mu burasirazuba bwa Kongo nanone aya makuru akenshi atangazwa n'uruhande rumwe rw'imirwano. Hari impande zari zitanga amakuru atandukanye ku bishe byafashwe cyangwa se uko ibintu bihagaze ku rugamba bityo ko bakenera andi masoko yigenga kugira ngo yemezwe nuko ibintu bihagaze kugeza ubu ngubu. Ngaye nguko rero ibyo twabwiraga ni byatangajwe na leta ya Kongo kugeza ubu ngubu ntabwo turumva uruhande rwa AFC 23 ndetse na RDF ingabo z'u Rwanda. Mbagira ni karagaciyemo nyina cyari mwinyabari Obedi na ingini Obi Time News yavugiraga muri Kongo. Obi Time News.